Kinong hikai ki bahapok ka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association. Mentakas ngi kila shim ya karai ban lej aino ikiduler baro show speaker ka jala kumbalalam khamat da unong yalam ubabu birbor yang tem. Ya kani ubabu birbor yang tem ula ong hadin ka jingya kendu badu ADC ubala khot ya keren bat ki namar ka jing shong ki ya khamat ka sekretariat da ka bakadau bakalapen Kenya ka ain 144 CRPC. Nagaliang jungi kinoy hikai akin don dang don kibawan ban lek serenda lai sai ki kot kistar te idon jibala pun yang ban ap hadu por prabaje janmet dengan lakupat isngongo ya i edisi jongi ibala sya yang i hadu por prabaje dam nang tu ngin pensenge ya ka ajing ya khi ka jongi hak permit nang ta lai sai ngin beteng dakaba kum mangalai thu mane kinoy hikai pranai kai jonga kin lek ya ki documents like submit the documents ya speaker keren ber edisi kalau tang halor ka cis pak sau kalau penjeri hantai ada tang halor kata nak yang bersmoto yang ini ngerung yang bagi smoto ya kata tang kata ki syak nam syak ban syong pi hantai nak kalian jungi namarngi ladon whole meeting lengkot mendai hantai kap penlong yang ini bengin Islam benawan cenero kadai halor kata kenorim halor kata kebenta nagaliang jonga ngau hapor bala thong kontrak yang niro kila da pait lepai ki kot kisla jongi kila pait lepai ki kot kisla jongi ki pediang halor ka nongrim bangilong qualify panikai athai ngambak la ya kata lada ngim long qualify kinam pediang nadu ke basdang te hadin bangilai hikai kumtu dak cukup husnam ka age jongi ka arta jongi kala yait no te kani ke sarkar jongi ka pha yale ingi ketika amtet ngila penda be kibon ndai tang amtet kiba kaba raksa manta ngila penda be dilat kaba ka katkum ka jing betha jong ka sarkar hi arsnam nang tak 45% kibam 4 pendap kila penda be kata handra ye kani ke amtet kadai namar ba ka arta jongi kamnong siu ban kulekot tangi tai benta penlong yang ingin fail ngathai ndai tang ini kai kiwai ro larngi pha yele matrik mentayu kontrak sangmar numpas nama ka arta yele kulekot kamdon siu ka kta ya baro ka kta ingin kinoi kai kontrak ro kunju ya kiwai ro ka le kunju